mấy cái lần giải quyết đó là giảm mất rồi mà nặng quá đi hiện nay anh sẽ là cái không quỳ vấn đề khai solo của khai hoặc là những con dầu thì sẽ là cái gì đó dan ketika saya dengan saya ini ada tu kan hingga jam berapa kali terjadi hukum ni orang kesepakatan harus buat ini kan tak betul dan harus buat itu ya asal tak ni pun dia kelai kan orang saya ini kan tu kita masuk di dalam kan dia jadi nanti saya yang tak baik kalau saya